House Leader say to so mangu to Deputy Speaker voina kan soi ho na hi a constructive veka helama thu le solama thu rong song hi kalphung tharing kan kaltlang nin ka ria alom tak meu ani British Sina min of like Khan mol teu nirang tur Khan min dua elected representative kan nei ponoi lova political party kan din ponoi lova sikul kan din ponoi lova kan missionary te sara ABC te kan neya common language te kan neya sakhothar kan neya this one education a phe chuan kan missionary te Ming lam tel lovin asoi thelo tluk ani tichuan Mizoram education alom lai Khan atira Khan kan district council Khan a education budget kha ko thana hlan top ani mai tichuan khasum mang Khan ko thanin zirnai ain kolta khati lai zirti tu te khachu ko than mi uluk takalak vek an nia tlang pui thun ko than upa an ni deu veka ko than upa po nom na khwa ko than secretary an ni deu vek ani chuwangin zirna kan nei chodan kha aro pui ma single teacher lir an lania kan theve phaka timing poi om lo renga an local hun ka tran hun ni maya ral kada train local kan mu chuan kan lo awa kan local khoma ti chuan min mut thuk san le kan vai kan nin hleya tiang kha ania then khat chen chang che me manau po chung te nau om chung te sikul an ron kal thina kan hun lai chuan pu deputy speaker kan khua po Paul thum examination center hi om lo ni mi khua ladeva Paul thum exam turin kan lakal ni tiang chunia ti chuan hun lo rei tual tuala zirna ko franai nuk dok tual tuala sarkar aron rol thuk te tual tuala ti chuan sarkar sikul alo tamta lo sang zok kan pa qualification thazok nei te kan roya kan result ro chu cheta tual mai ni English media ma lo tlem te answer tena result an yang po lo tam zok nei ten an nei thei ta tlat lo maya te chuan kan zirti tu te nge po hian an mani skula hian an fa ten kaltir du tamang lo ani English medium skula te an kaltira kumtin hian nau pang om lo wanga sikul close om chota zela chuwang chuan education a hian kan fail ti hi voina hian kan pom ngam tura kangai chutiang chu kan ramdin hun alo ni ta ti chuan kan din mun luya kan le me ka ko ran school kan war thar le a English medium school kan war thar le ta ani ZPM hian mun thluk takin in than ma khan kan education policy hi NEP te nena la kopin kan research uinga mi ten an duanga kan research uinga mi te Delhi ten sina Delhi lo tin na te an zuk ena ke nge point Delhi chief minister ka zuk mu a an education minister ina le khabu asiam siksa ati po thlona pur tham khop atam karon hona ti chuan nas takin kan zira voina hian kha kan policy ang khan kan education minister hian he department hi aron kalpui tran mek ani chuta chuan kan ngai poi mo chu PPP method kal ani sarkar sikula chuan zungol veipo kan ban tak tak ngam lo punctuality po om tak tak lo hei tu na kan an tum thang le ani maya ti chuan kan result chu soi lo ani a chuwang chuan heng English medium school kan ti te ko ran school kan ti te administration le management thazok dai transfer le posting problem po nei velo board ina management committee ina an ngai tu zirtir tu an lak po an fa te zirtir tu uluk takan lak transfer om velo ten mi thalo chon ban mai
khami management kha sarkar hian kan phahau lo ani ejep thom lo chuwang chuan kha management kha varin chan ve kan dwa English medium school te Kokran school te an dan pang ngai kalin financial support pek kan dwa ni PPP method kalpui kan dwa chu ti rolin sarkar school kha kan lam che don lo thei to pin sarkar school te ti that kan tum don thowa ti chuan heng Kokran school le English medium school la fee te hi ti niam kan dwa sarkar na suma atan pui na na chuan fee chi sang po ti niam turin kan be sei dona mi har sa de chung kwa te po school tha an lo theidan kong aloin hon kan dwa ni then transfer and posting a kan buai zia te country a rationalization te po kalpui ani to thina lo tling lo ti country a chuwang chuan azong zonga ni lovin thingtlang kil khor mi ten anom du lo na transfer tam ngot mai ngai tua an phet le sek na tur mun ang bi ki chu identify la he tai chuan an dam chunga thok du tur da top mai lang non transferable post hi siamangai ni hi kan ti bok ani chung te po chu khang khwa te a khan har sat na an to lo na turin ti ania tampo angai ari nom lova ten se te to quarter kan nei lo awangin e hausa hian se te to quarter sakna tur sum da tur hian ka au jing to lu tu kani to na hian engwai nge kan se te tu ten po sa nom lo kan ti chuan anom du lo ni lo in lua turan mu zo lo ni chu tiang so ni tlat awangin kan theyang tok in kan biala ti chuan kan fan mang ten je ti to quarter te kan sa chu hrenangin tu na hian po deputy speaker je ti to quarter sakna tur hi cheng bible se som thum pakhat le noi som nga kan da fel to ani hei hianin enge moza chu min chok to donin kan ria ten heng na thok to reng hi an bil an lang main an thona headmaster mo principal mo ina completion certificate assign lo chuan bil kan pelowang kan hun kal to an headmaster te principal ten work order copy an mulawa DPR an mulawa enge tho turan hrelowa amount pon hrelowa bil an lak don in eng mai nam noi theinan nei lowa kha thalo em ani khatiang kalpung lui kha tlan sanin tuna chuan headmaster le staff ten an sikul tur chu thaneman nga em vek ani a chiang tian hlaw vek chumi te in rol ve theina chu tuna hian kan hon sak dona chung te ne na tlang chuan anin bil pe tak ani lo an ti kha chu kan pe don lo chuwangin thatakin an satur ani ringot mai ani nabat atanga lon kan lak zo zai apung ne na kan rul le la ngaya sikul kan sak zong zong te kha atakin sikul sak nan changseng voina hian building thatak tak tam tak kan nei to tur ani ten chuwa ka chuan library le computer pek na tur a thlonin khuwa zanti samthum pasari ami tur tunai hian finance ministry ami mal takin e hi chu kan lo du sak veng che CMO atangin in lo boy pui mai don nia min ron ti a vaibel se som nga le panga z min ron pe a chu ta chuan first installment vaibel se som ni pasari le tlem tunai kan dong fel der to ani chu election puan ma second installment po him in pek an dua tran kan han lawat wat ani ten three language formula hi kan ngai poimo dona mizo trong sap trong hindi an poimo tlang vek ani phaya tele khan sira degree thatakan ron hona mizo trong le khasiak an thiam lo whatsapp pon type dik thailo khatiang kha adik tur ani lo chuwang chuan he trong pathum hi inang renga kan man anga in kan ria ani tiang tu chuan heng hi buat sai an ni chho anga ten har san na hi kan nga khop maya tuna yan kan har san na lian tak chu vacancy kan nga lu tuk kheni sarkar ina post fill up aron khapo yan health le education is aron exam tlang pui china
chút thì chung chuan tu na hian vacancy atam lut tu kani vacancy atam na sa a zirti tu le naupang ratio achiat pha building a chebok sia chút thì chung chuan competition a kan tling thailo kan tia kan education department kan mo puwa kan student kan mo puwa voina kan facility nei atang hian competition a tling tam chi kan ni lo rim college travel po la ngai research college te po A grade ningat minimum teachers po kan nei phak lo tu na khian kunga lo ra langa kan A grade ni nei kan lau lowang sti kan soi theilo chutiang khop infrastructure le facility che chung noya chuan kan thleng sa ngot zo kani chuwai sarkar hian mo kan phur ti tur kan nei atam theyang ber vacancy te po hi no kha kan tum angaya tin pakhana chuan zirti tu atana lak zirti na da thok lo an tam lutuk nan teaching staff kan la lutuk kan doctor ho te po hiam ni doctor na thok lo office au man tam lutuk kan in dai lo kan ti le si chuwang chuan heng hi kan en felang zirti tu turalak na na chuan zirti turani yang office akan na touch fawang doktor chuan doktor na thokro se office na ni lovin chu tianga kan kal lo chuan kan fu thei lowang then political interference atam na ber te zinga mian yang education department hi political qualification awang lak hi antam lutuk ei hianin tuna hian harsat na min thlen mek ani a hei chu zebrual ani lo qualify lo te po kan la du zela til kan ti du chuan rules te po kan relax du zela chu chu boina hian kan tuar chho te zel ani ten school upgradation vote zon na kan mang thin te hi phurrit ani ngoro loko ngale chan veria kan so kan seizo ti lo lo don mi niang wale in Thandon na November thapiang maya school thanem tok tak mai han upgrade put mai thin te hi alang reng mai an ti chan kha min mga iwang po ni lo chakai kan chia Aiawt kan ei du mi lo kan zuk da chakai tui ti zong kan zong chakai kan mga iwang ni lo chakai man kan du wang ani so wang so he ni politic Aiawt ania anwa kan tuar lezel kan hindi teacher ho te kha hoina hian kan lavaka chunjong le thei si lova in thang le do na kan chul chuak in ni kan fin te ni ke ni kan sarkar chuan an ti ni lom ni kha ma se eng man ti kan fen le ne ti hian aral ringot mai ni tiang che hi om to lo ram se langin heng hian ram hi ati kholo ani chu wang chuan heng ai kal kan ti te po a chuti thu ta han chin fel te hi su a har fu mai theye amaro chu kan ram hi bel a voi ni khat han chuan no fai lo te chu no fai a har lo a kum maya no mia lo mai kum nga chung no mia lo te han no fai tur hi chuan in hun te po he du rei ve ni ten lapua man chi po ni lo thil thap deuh a no roi te po ngai no na chu wang chuan in heng hi chu thei tok kan an chuanga kan tran tlang zel anga tin human resource development hi khowela resource poi mober tian ya kan threwa chu wang chuan he taian sum po hi kan ren vak tura kangai lo wa human resource atana investment kan nei hi investment traber ani tuna hian sen so ni ma sela kan tu kan fa te lo chozel tur education tra kan pe chuan investment tra ani kan thuak mang hian kan thuak ki kan resource traber a kan din chua thei ni om dona chawangin a department te minister te po manpower lama hian in dai lo lutuka in lo om pal ani point lo in classroom lutuk lo turin kan kam ke du chuni then demand somne le pariat na ICT a hian an kalanga
February ni som patni ni kanin aswani vaisono hi minister nen hian kanin mua mani lokana le kha kan mua ta chuan ani hi information technology lam changtu ania mithiam tak ania 5G connection kan mamo dante kan soido na hey 5G connection 406 zalile paruk BTS base transceiver stations minron pe alo mong khop maya thani sukan nei sa de uten ya tunayan kan district pariat aizol lunglei champhai kolosip serchip longtlai siha mamit ate emi 5G hi minron pe avai hian zalile paruk BTS ani a capacity chu hey keini kan omna tuna kan chen na ina te khian ain biak le thelo chuti khop chuan connectivity a hian kan chawa tun lai phe chu kan in be thelo tukani amangan thla khop mai tiang zonga hian tran kan lak ngai 5G connection he a big takin medical a kan tang kai pui do na operation te po han nei don general khata anin ron thei do na tin namlo refer ngai tam tak ngai lovin asiam thei don ani dima number parukna revenue a hian han soi vele zok ila tun ma khan bu cho chunga te hun lai khan mian la hoi homa mian corrupt lova in mun te hi kan in dil vak ngai lo chief minister pa kumruk kania emergency ania kum khatan extend awangin in mun kan ei mi lova mizoram a hian ka dil ngam mi lo idu velom ni min ti hun ka ngar min ti na changa resi lo ka nei lo thak mai ni chu tiang khop chuang khati lai ka chuan mi hring kan la dika ne tin kan ai zo kho po hela hum a hi mani pu cho chunga te kha chuan ke tui kwatlang pan chona kong sir do na ina khat te ke ngo ve kala ni kiang dang ngo angil pui ve ka an hum hal ta ni emi vana pa hol pia lam te po hian hum hal vek hospital pan na kong chak lam te po hian hum hal vek ani an om lova eng zong song hi mi mal tan le thla ki da lo om ta chong phai te lung le te po ani vek ani apoi khop mai ten brigadier ti sai loan government complex thatak adina sarkar ram vek ani chuta chuan kan ram lal ber perten an encroach masani au to lok ber perten in mun anin pe voina chuan asom telin ram chunga sarkar ram chunga in mun an le intel lo sa to sian thai te puitling to box irregularize an kan tiringot to mani to na swani tiang hi kan nia kan lem le khop maya apoi khop mai tun ma de pe ka chuanin LSC lem sing khata le tur kha da kham tur kha om sup thin ni kha en tinge mo pathian mal som ne kan be se theng le heram hian le chung kwa chom kan tum dan hi adik lo lutuka in bunin thua te tama purinoma IRS khan revenue anen kol lai khan computerize atuma kati lai MLA zong te kamin ko khoma ta chuanin PowerPoint presentation min nei saka kan lom le ani huaisen nang chuan thil try ti de don kan tia ma se political will am lo tu manan support lo om zia nei lo akal thui thei lo apoi khom mai ti chuan tiang chuanin alo ri ral le ta chu tu na hian asiam that na hi kan revenue minister ko wa hian en ngat ta amo phurna hi asang le ani LSC te kan introduce dona kan outsource dona hei revenue tam tak ti pun na turan ya wangin revenue department po hian en tinan surveyor emo in lo mamoni chuan khami post kan fill up awang khan Mizoram in revenue tamzok andon ni chuan in tlarun no tur ani chubang chuan mamo in nei chuan ron in tlarung lutuk lo turin kan cha du boka ten right to public service he introduce ani to na hianin kan sarkar vele khan December ni som ni pakwa khan he dan hi zom turin department tina
order kan chuat thar le ni hei poi mo em maya mani chan chin han soi ta la kai po ka periodical pata siam that natur application ka thelu ta revenue department kan ngai sak mia lo teng engean te reng ka tia kung khat nu ka han ngai saka aom na ngai lo la omani MLA deal na po khatiang ani chuan mi pui mi mir ta na office door a har tur zia hi ka ngai tu ani a chho lam u mangai chuk lam u mangai thing pui so ngai ya tiang hi kan ni ka aza thak kan om dani so wang chuan in right to public service te hi kan ma mo ngoi he kan enforce don ti lui kan ngai thil tha ti tur hian ti lui kan ngai pathian kan lau si lo suala piang min khongai kan ti boxi ram hoi kan lau to boxi lo sarkar tal kan lau lo chuan in kan tha thei don lo then in munhan LS ya 40% sarkar han ti po he anga minister ngai da ni ka khelo ron soi sela a tru lo deu mangai ngai tu tha ngai ekatia dewa ke chuan sarkar tak ta hena lut lo heng te hi tu te ne mo hian an siam rem le dai mai ni sarkar ina lok pui tak tak lo zom thei lo tur dan te chu siam lo wilangin a thamai te hian kan ria a tin supply number so pasarina kan kai le anga weight bridge chungchang ke point ka au pui jing lu tuk a tharei thei lo amang tu ten an hol chezel enga tinge kudam liana posting anin chu huai mania dan revenue minister hi department jinga hianin kudam lian en kol thei weight bridge ti chelo tur mi piang thar pathian tri inei lo mi den tal chuanom lo mo ka ti hei kan vei siam that kan du amun pui trai ron dik lo sa vai hovin an ron phura dik mai ni piang thar lo hovin tharau mi hovin kan la chonga a sot lat zel chu wang chuan in hei siam that angaya chu wang chuan weight bridge te poing tinge kan ti don kan privatize don nge ka thiam lo e kan thin lung hi dik phot mai selangin nu pakhatin buban fai thenom nu ta le ya a hona an buka ke ji khata lo thing lo a ava complain a thiani buban fai ke ji khata thing reng lo ti ni tak so va poi vele i dora dal ke ji khat ka le kha buk dan ka ma lo mo le ti khati ton vek khakan nia so wang chuan buk dai chu ti dikra mitum tengu in khom thra tak rama chu doi tin dik pakhat po om lo ringot cubit lung dik pakhat po om lo ringot hi chu ani seng thei lo ani tin sum tam tak kan save donin ka ria supply tang hian hei lom om ka tia tin ka ta te po a eng tur chu enga avar tur chu avara avar tur a enga om tral tum chung kwa te khan lo shro pathian mal som nei dong chuang luang tiang hi pathian mal som don nai mo kan ti ani lo zia kan hriat to hi kan ram hian kan tor na sat to hi so wangin kong de khi zo mangu eng ma kan ni pui chuang lawang khang kha tin gas pipeline local tur kan ria kan rama lo thar ve thoi te po kan tuma tunayan corporation din angaya din tumin kan in ram man mek ani atom na bera chuan po deputy speaker demand number 8 taxation a hiam karon na thatak tak kan donga GST funding agency ne na zuk soina sang riat apoi mo zia te kha kan senior ten an soi kha department tin in kan riat athakop mai tin bakise he bakise ya sia antrin chua zolo department in antrin chua zolo bakise ko ta lan trin hi asot ne om lo khop hian ka ria kai chu PSC chairman kan ilai khan bakise hi tu mang lo ko ve ngai lo ko zia to tur kan tia
kan ko ta sia hearing a this one evidence apo kan ko ta tel ta sia baki zai ko ta chia pelo ho an han pek chona hi om za te chiam hi anei tam lo khop maya chin follow po tha ka ti department in an ne na chia choi tur te son thing chuak thei tur ani an thin chuak thei to lo ti ngai na hria lo baki zai ne nan nol phei ringota an ni khan ang tin tin e mon lo ti level mai mai ni a boi thak tla thei chu wang chuan ti mi lo tur ti na lam chu ni hau lo wa ama ro chu ti thei to lo thin chuak zo lo baki zai ne na pek top kha ei chu ti lo ra mi la department tin hian chia choi tur te chuan an choi nge ni ti ensure tura ma kan lak a tha in ka hria ani te chuan taxation po hi investment poi mo tak ani a taxation a hian mi manpower kan in dai lo awanga chia lo lu tur alut lo ani ai chuan manpower kha hanin pek bela khamia tanga revenue kan an tam jok don ani phot chuan enga te po hian in thlahun lutuk lo te po a thang a kan din mun hi kumten ve chuan lo thave de lek chhozel tura ngai ilangin chu kan ti thei tura te po ngai ila thange ole heng demand kan minister pani te demand hi thataka kan pasa aman na po thiang lim taka dik taka man ani theinan thop theu turin kan in ngen ni ka lo me